Саха сиринәгә жекерген тутулун сайыннарар уанна тулаяк калбыт оголору социализациялыр кийин психологтара 3 күннәк тренинг семинары ыдаллар. Арас улустан келбит 14 психолог тулаяк хабетер төрөпүт көрүтес дейте суа калбыт оголору итиге алар жекергенген Аллах соконунан кирбит школа приемных родителей ден программа өлөтен терии тухнан кепсетеллер. Семинар кыттылақтара тулаяк оғону ииталар төрөпүттерге эңериллиэхтэх дирин психологической немалары технологиялары үйретеллер. Тулаяк калбыт оголору ииталар төрөппүт осколата 6 жарыктан турар, манна 2-12 сылтан опсая 200 кандидат жарыктанан тулаяк оголору иите ыллылар. Билген консультация гыталар холбара педиатрдар, неврологтар келеннер бу ого сайдытын тугунан бу беременне чөчө оготун илжарттагына тоокуларыйлар сайдыта ого сайдыта кайдак барарын тугунан үйрөтөлөр. Ону тугунан hem bir олукпут обществога арас холбара суицидный дана поведение оголор болдунар. Начало такое жестокое обращение да түгеннере эбеби полактарына билген бу психологтар улуска арас технологиялары, методикалары туганан оперативно кандай күлен изалларын туганан беги сүрүнө үлелек.